bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulokuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili inkezo mina ngumfeza Ntuthunga Khumalo bathi ilasibona amagomede mhlabe emangabe usemusha like hanzo phinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu. Inyanga yodumo lapha uKing Baka isevele yaphawula lapha ngesithombe esabala lapha enkundleni zokuxhumana likangizwe umfoka Mchono la ethathe khona omunye wabantu ekade emthobola lapha esendlini iyangasese lapha nekade khona ezikhulula mhlabe engalokuthi ngande kakhulu bafethu engenkulumo ekhulume uBhaka umfoka Nzama lapha ke ngivele ngikudedelele uzwele ukuthi ukhulume wathini uBhaka ngenkulumo lapha ethinta ichono ungizwe umfoka Mchono. Ungakhohlwa ke ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke nisiphathahle nibe nosuku lomnandi ngithanda kulomcimbi uyonikezwa umqhele wokuthi manje ngokusemthethweni abo president wamabhinca kuphi khona into engekho aqongizwe la wanika iaward ukuthi uyena upresident wamabhinca into engekho itori leyo nje asetshenzwe ngayo awungizwe mfoka Mkhulu angibonile mfana bekushuthi usetoilet kodwa yini into abayenza kuyithuna umadoda barishutha isichitho futhi ibhadi nje lelana into embi wakwamshutha umuntu esetoilet enza leyo nto hey nobe ngangivuma mina uzongivuma and ake ngiphinde ngithinte lento le advocate Stefo ngangishilo ngathi mina ngikhuluma ngezinto eziphi